Binario 2, è in arrivo l'Eurocity per Chiasso, Como San Giovanni, Milano Centrale, partenza alle ore 13:22. Prima classe, settori E e H, seconda classe, settori B, C, F e G, ristorante, settori D e H. La sezione nei settori B, C, D e E circola solo fino a Chiasso. Vogliate osservare le indicazioni sulle carrozze. Gleis 2, Einfahrt des Eurocity nach Chiasso, Como San Giovanni, Milano Centrale, Abfahrt 13:22 Uhr. Erste Klasse, Sektoren E und H. Zweite Klasse, Sektoren B, C, F und G, Restaurant, Sektoren D und H. Der Zugteil ist in Lugano, il vostro prossimo collegamento, Regio Express per Mendrisio, Chiasso, Milano Centrale, partenza alle ore 13:42, binario 1. Lugano, Ihre nächste Verbindung, Regio Express nach Mendrisio, Chiasso, Milano Centrale, Abfahrt 13:42 Uhr, Gleis 1.